Znači, dobri, snimamo Clash of Clans YouTube. Ovako. Danas ćemo raditi bazen. Hibrid bazen. Znači. U stvari idemo na trophy base. Evo kako sam ja mislila jednom napraviti. Gdje ste vi? Joj, to ste vi! Vidi koja je zgodnica. Koja je to hitka linija. Dobri sastavi vaš. 62 broj, kad sam Opa, uzela u trgovini, to je moralo... Previše. To sam negdje, ne znam, 27 ili stalno tako. Pa to aman ide vela Kad stigao klimaks i to i onda, eto, i on se razbolio i to sve došlo. Sada ću početi postavljati stvari. Inače nisam na ugled, to ne ste živi. Mortar. Tu, to ćemo staviti tu. Tu stavit ću. Kako je malo. Sa 11 mjeseci sam mi došli. 96. 11 mjeseci. Kako lepi. 96. Koje godište se rođen? 96. 96. Ja završavala fakultet. Znači bi 19 godina kako smo... 20 godina. 20 godina, da. Navjetno, da. A nama 19 kako smo ovdje bit ću u februaru. Znači, trophy base. Postavljate sa lotu. A ovo je za rogac se radi, vidiš. I tu koji. Ali probajte To je taj ovako mali. radite u lotu. Nije bitno kako ovo postavljate. To je žena to sa ovom Mirjanom. Ona je našla sad i pitala jel je on to. Ovo ne smiju što ću vidjeti ovako rupe. Sam da ljudi napast i izgubit ćete. Vidite, morate ovako. Moram s ove strane. Evo ovo išu u vojsku, oprao kosu i onda smo ga isprati. A mi smo došli na babine. To smo imali babine, ispraćaj njega i zajedno. Taj dan tako. Da, koji je oprao kosu i to i spremno se dođe. Naveću može koliko. Ako je dobri. Sve mi ćete dobiti puno trofeja. A to kad Đora, ne kao Đora, nego kad je... Ovo je prosto pas. Ovo je slučajna pobjeda. Ovo ne mogu replay pokazati, ali to ste kupite kao gnesu. Neko sam bez veze prišla. Kad ti kažeš ta vruća voda. Bez veze sam bila ko bazen, tako da sad nema. Evo, idemo udati trupe. Stvarno, šta on kaže, pa zašto? To je like, subscribe, komentar.